Mthandeni SK featuring ke lapha ke Mahu iDubai. Le ngoma bilindwe ngamehla abomvu ke kwamabili ke namhlanje ebusuku yagcina ke ingakwazanga ukuthi ifike online ke. Umthandeni ke page lakhe beyicacisile lento ukuthi ke uzokhipha le ngoma ethi ke gcina ngcike lapha ke waze washathi ke asidibane ke namhlanje ebusuku ke ngo-12 ke kwamabili. Abantu abaningi ke ngenxa yokulangazelela ke iDubai ke bagcine ke sebefisa ngabe ke iDubai ke iphumile. Ila khona ke abantu abaningi abagcwele khona intukuthalo ke iyisimanga egcine ke iheleza ke inkundleni zokuxhumana ke befuna ukwazi ukuthi kwenzakaleni ke ngomthandeni yini le ayenza ebantwini. Bafowethu umthandeni uyicacisile inkulumo yakhe ke lapha ke kwaba khona ke ukungaqondi okuncane ke kokujabulela icover ke kanti ngezansi kwecover kuveziwe ke ukuthi ke gcina ngci namhlanje ke lapha ke okuyona ngoma ke bekufanele ke iphume ebusuku. Nangampela ke le ngoma ke iphumile ke lapha ke engikholwa ukuthi ke iyadlalwa ke left and right ke lapha ke abantu abaningi bayithakasela ke umphako ke ehamba nayo ke umthandeni SK ke lapha ke okuyona feature ka SK ekhona futhi enye ke le eyaziwa kakhulu. Asazi ke bafowethu mokunje siyazi ukuthi icover ke siyitholele ka Mahu ehambisana nomthandeni ke lapha ke asilindeni ke ukuthi umthandeni aphinde ke as-update ke ngenye date ke yengoma iDubai isihamba ke angazi noma nezinye noma iyobe iqhamuka yodwa kodwa ke kube kanjalo bafethu imoya phansi ke abantu enkundleni zokuxhumana ke bacasuke ngendlela ke isimanga sesithi ke asinicacisele ke njengoba kunjalo bafethu ilezo.